laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Naam, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. musidɓe julɓe tedduɓe ka radio laawol kisal ɗo ɗe on hiire jantana la tan e ɗon e jam ɓe ngure ne fappuno e janta alhamdulillahi minen ga walillahi alhamdu. e haray no andirɗen noon e jumare be e jumare haray ɗen mari fottugol ka radio meɗen laawol kisal ɗo ɗe e 21h40 l'heure France inchallahu waɗa invité sehuɓe meɗen hara ɓe wawa en waɗande yewtere islam ko wiyete dina men kan inchallah haray hande noon ko mboto woni invité men on ɗo ɗe haray ko ustajiɓe meɗen hikkoramɓe en Amérique e Manhattan New York haray ko min gotoɓe men guinéenɓe kadi e maketeɓe ustasi Alpha Issa Babari haray ko ɓe Mamoun Timbo inchallah haray ɓe seninoke ka radio ga ɓe aɗanino en yewtere goo kadi ga yo Allah yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude nonanaɓe hande kadi waɗangol en yewtere nononen enen kadi waɗa en nanoɓe jaɓa jetta ko ɓuuri moƴƴude kon hawtora inchallah haray noon ɓay waɓɓuto no lombi haray min juutinaali ɗo min jonitaɓe micro inchallahu ɓe adda ɗo bir wokko Allah subhanahu wa ta'ala on newinani ɓe ustadi haray yomin jonnuto micro inchallahu nani gasi awa albarka on jarama en torki Allahu subhanahu wa ta'ala yo Allah yoɓo en fof ko ɓuuri moƴƴude en joddi amina ya rabbi amina haray iɗen wiya a'udhu billahi minash shaitanir rajim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله تعالى جل عن الشبيه والنذير والمثيل والكفء وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه ألم به بعد الشتات وكسر به بعد القلة وأمن به بعد الخوف فهدى به بعد الدلالة وبشر به بعد الجهالة وأغنى به بعد العيلة وأرسله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أعاذنا الله من النار يا حي يا قيوم. أما بعد إخواني، فإن الله تعالى خلق الخلق لعبادته كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. إخواني، العبادة ما هي العبادة؟ العبادة هي طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه كما بين ذلك سبحانه على ألسنة رسله. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إخواني،
الدرسنا اليوم إن شاء الله سيدور حول ماذا؟ حول الصبر. درسنا اليوم سيدور حول الصبر وتوكل على الله. الصبر وتوكل على الله. musidɓe tedduɓe ɓaawo en yettude allahu subhanahu wa ta'ala, allahu hanuɗo yettede o waɗɗo ko yettirte ko. hiɗen yetta oɗo allahjo, hiɗen ɗaɓɓiramo kanko allahu subhanahu wa ta'ala ballal ko ɗum waɗi siɗen inna iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu e julde meɗen nde ko fandi fof e farillaji ɗin laabiji 17 e nder ñallangale jemma o. ɗum noon hiɗen insino e makko kadi mana hiɗen toromo yo yaafo en. hiɗen insino e makko kadi hiɗen moloramo kala boneli ɗiɗo wonkiji meɗen, sabu haray ko oɗo woni bone ɓurɗo mawnude o, bone ɗiɗo pittali meɗen. hiɗon andi wonki kin haray tumago haray ko ki heewki yamirde ko boni, wano allahu seeditirani en ɗum ka qur'ana o inni inna nafsa ko la ammaratum bisu'i. hiɗen toromo kadi yo dandu en bone golleli meɗen ɗi. hiɗen seediti, hiɗen hooli kala mo allahu subhanahu wa ta'ala on fewni ala majjinowo mo, kala on suɓaniɗo hoore mum majjere nden ha o majji fewnowo mo ala. hiɗen seediti reweteɗo o ala siwana allah, kanko tun kafidiɗo ala naamo. hiɗen seediti nelaɗo meɗen muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko e ko nelaɗo makko kadi, e ko kanko woni ɓurɗo suɓede e tagu ngu allahu subhanahu wa ta'ala tagi ngun ka hoore leydi ɗo. eyi ko kanko woni hoolaɗo makko e wahayu makko o, kanko subhanahu wa ta'ala. allahu subhanahu wa ta'ala mooɓidiri sabu makko ɓaawo sertigal molanagal kanko nelaɗo muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. o ɗuɗɗiniri mofte hewtoyeyɓe ka allah ɓen tawa ko e ngol ɗon laawol allahu subhanahu wa ta'ala suɓaniɓe woni ko ɓe faala ɓaawo hari ɓe fanɗi. o seedintinani en o wi kala ɗaɓɓuɗo ko ɓattorte ka allah si wona ko oɗo o addi kon haray o jaɓantake. ko sabu kanko de laaɗo o holniri jiyaɓe makko ɓe heewɓe ɓaawo kulol. o fewni en e ɓaawo majjere. o weltiniri en heɓugol aljanna si en ɗoftike mo kanko allahu subhanahu wa ta'ala, en ɗoftike nelaaɗo on ɓaawo hari en andano enen jiyaɗo, enen bani adama. eyi o alɗiniri en sabu neleede makko nden ɓaawta e hunde en ala, allahu nelimo wonande yurmede wonande tagu ngu fof. kadi haray nelaaɗo meɗen muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, eyi ko kanko woni dalil, ko hujja e dow jiyaɓe ɓen fof wonde allah neli nela e makko ɓe, o jippini defte makko ɗe. a andi ko ɗum e nokkugo allahu subhanahu wa ta'ala wi ko liyakuna rasulu alaykum shahidan wa takunu shuhada ala nnas, ko fiyo nulaɗon wonu seede e hoore mon wonde e nele. o yottini onon kadi wonon seede e hoore yimɓe ɓe fof wonde nelaɓe nelama e maɓɓe, defte jippinama e maɓɓe, ɓe andinama ko ɓe waɗata e ko ɓe accata, imma joni si ɓe jaɓu ma si ɓe sali. ɓaawo ɗum ɗon noon musidɓe tedduɓe, jannguɗen ndeɗo ayeje tedduɗe ɗe allahu tabaraka wa ta'ala waɗani en ka qur'an makko ɗo, album mo bontata suytata ha yawmal qiyama. ɗum ko nokku ka subhanahu wa ta'ala wiye ɗeɗo ayeje de nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam wonno ko janngayno sa'iji ɗi fof, si tawi woni hara eyi si yaani kala moɓodiral ko ɗum woni wiigol ko onon yo jawɓe jeeyede ka Allah, hule Allah hattirde e hulugol, wota on jaɓu iwde ɗo si wona hara ko on jebbiniɓe Allah. yaani wata on jaɓu mayde nde ara ƴettita on si wona hara ɗon e ko Allah wi ko, sabu haray ko ɓuri hewde kon wi'anoma ila neeɓi mo wuuri e hunde, ko ɓuri hewde kon ko e nden o mayata.
haray ɗum noon koye ngeru woowen waawen tabiten e dewal Allah ngal haray ko ɗum watta si tawi woni ndemayde ɗo ɓa en annda ñande nde arata hara si tawi woni nde ari nde taway ko en hattimɓe e jebbilade en torki allahu subhanahu wa taala yo newnagen ɗum. aya ɗimgo o allahu tabaraka wa taala wi en o noddi en e inde moftude fof o wi heymo hono yimɓe hule Allah hattirde e hulugol on allajo mo andanɗa hoorema ko kanko woni ko tagi on immorde fuɗɗagol tagugol onon banin adama koye wonki wooti ɗum ko bemmen adam eyi kanko tigi o seediti wonni o tagi e kin wonki wa halaqa minha o tagi e kin wonki sonna makki o hakkunde ɓeeɗo ɗiɗo o saaki ɗon tagu heewngu worɓe heewɓe e sonnaɓe haray hande kadi kala ko yiiɗa ɗo rawni ɓawli njamɗi fanɗi labanama amma kanamma a taway nawu on ko noone gooto iwdi ndin ko iwdi wootiri ko ɗum tasakuye moolanaɗo e nettele ma ɗum iɗo gandi Allah no wi en nokkugo wa fil ardi ayatul lil muqinin no e nder oɗo leydi dalilaji tindinɗi e bawgal joomiraɗo o wi o yewtoyi ɗon ha o wi wa fi anfusikum e hoore mon onon tigi koy so wattani yili on yiyay ɗum fi on ɗum si allahu rahman taala waɗi a yimmike ɗo a yahi Afrique a fotata ton e goɗɗo tawa on ɗon ka gite maɗen wonɗon e gite makko ɗen wonɗon no serti ma kanko ko ngala koye ngal no juuti ɓuri ngala si 1 centimétre manki hakkunde mum a yehi tun anda si a yimmike ɗo a yahi Siin ma kala ka yarda e hoore leydi ndi noone nawwu tagaɗo on ko noone gooto mana jinsu on noon ɓeɗo ɓe nawɗo ko jinsu Afrique jinsu America ko ni eni kono tigi tigi on koko Allah wi en ɗo kon o tagi e wonki wooti o saaki hakkunde ɓeɗo worɓe hewɓe e rewɓe haray noone on e couleur on ɗum ɗon wona hay e hunde sina tun on andi joni arino ha tawi haray nawnare e taggu makko ngu kanko subhanahu wa taala ella maɓɓe on fof ko sabu couleur maɓɓe on ɗum ɗon ɓe jogora aydinira haykira sabu noone on sabu couleur o haray en toriki allahu subhanahu wa taala yo allahu faamin en faamu timmuɗo e selluɗo o wi hule Allah o mo a tawi hiɗon torodira fii muɗum hiɗon landodira fii muɗum kala ko yiiɗa si a yeeti wimbiɗo a yalti e saare ko nde jandi fof nde jandi kala mo fottuɗa ko piiji ɗiɗi woni ka annuye makko komiɗo yaade mi ɗaɓɓoya yo Allah hokkoran e yo o danda si on nangodiri si ɓaatum haray wonkikin ko muylaki e rewgol Allah o yamirte on yewti ha andaray tawa si tawi sattodiral ali hakkunde mon o takkay toon fi Allah haray e enɗammaji moɗon ɗi kadi reneɗi ɗum noon yo on faamu Allah ko o raqiba himo tombi himo andi majjaka e makko kala ko neɗɗo woni gollude foti o golli e kene foti o suuɗi foti o yaltintini foti no gerdi o suuɗaki allahu rahman taala e ayatam mo musidɓe tedduɓe kanko rahman taala o yewti e suratul ahzab aya 17 ha 17 o wi hule Allah kadi hattirde hulugol wowlol ngol ɗo konngol feewngol wowle konngol feewngol wi'e la ilaha illallah la ilaha illallah sabu ɗum ɗo si on wi'i ngol ɗo konngol ta no wondi e imanagal ka ɓernde hingol ino wondi e yaltingol konngol ngol ka hunduko o imanagal ka ɓernde ɗo no produisi golle gonginayɗe ko konngol ngol wi kon si on waɗi ɗum ɗo moƴƴinante on golleeli moɗon ɗin fof junubaji ɗi yawte hafrane haray o lannitironi wiwgol en e nder o aya ɗo allahu tabaraka wa ta'ala no wi'a kala on ɗo ɗoftiɗo allahu o ɗofti nelaɗo makko on haray o malama malal mawnungal ɓawo ɗum musidɓe tedduɓe faamen ko ɓuri gongude e defte ɗen fof ko deftere Allah nde ko ɓuri moƴƴude e ko neɗɗo addanta yimɓe mum ko ɓe
danditora ko ɓe hewtiroya ka Allah ko ɓe malire aduna e akhira ko koko nelaɗo muhammadun sallallahu alayhi wa sallam addani en ɗo ko ɓuri bonde e fiyakuji ɗi fop koko tawi ko no fuɗɗita wattaka nder diina ga ya faamu kala ko fuɗɗita addaka nder diina ga ko yiɗaga andu ɗum ko bidia sabu wonɗum Allah wino diina kan timmi joni noon si hunde yehi ha heewi wiyama ɗum ɗo heewi timmi si tawi woni a wattay to goɗɗum be itta goɗɗum e ko wonno e konko timmi si heɓa e yani nokku pilasi ka waɗa konko adduɗa ko ɗum waɗi so woni haray ɗum ɗon ko bidia ya faamu noon bidia fof ko majjere nden ko naɓata on ti ko haa faade ka yiite ɗum noon musidɓe tedduɓe allahu subhanahu wa taala hiɗon geli ko tagiri en ko fiyi en rewmo kanko tun o seedintinani en ɗum e suratu az-zariyat aya 56 o wi min on dey mi tagirali yimɓe e jinna sina fiyoɓe ɗoftolam ɓe rewanmi haray noon ko oɗo dewal ko ɗo e muskilaji ɗin fof woni ko ari joni haray ko honno noon ɓattorta Allah o e ngal ɗo dewal haray dewal ko wiyete dewal ka ɓangingol ko ɗoftagol Allah e jokkugol ko o yamiri ko woɗɗito ko haɗi ko jokka Allah e ko o yamiri ko woɗɗito ko o haɗi ko bano Allah subhanahu wa ta'ala e ɓanginirani en ɗum o ɓangini en ɗum ha laaɓi poyi ka deftere makko kanko subhanahu wa ta'ala e dow ɗen deɗulaaɓe makko ɓe o wi ko wiyete dewal ko inde nde andanɗa hoore ma no mooɓiti kala ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗi o wela ko wiyete dewal ko jokkugol ko Allah yamiri ko woɗɗito ko haɗi ko wano ɗum kanko subhanahu wa ta'ala o ɓanginiri ɗum e dow ɗen ɗe nelaaɓe makko ɓe fop maɓɓe o wi ko inde mooɓutunde mana yani hawtutunde kala ko welata Allah ko o yiɗi ila e konnguɗi heɓi e kuugal ko feeñi e muɗum e ko wirni ɗum noon haray musiɓɓe tedduɓe wono makirɗen noon mi salmina on salminago islam salminago yimɓe aljanna ɓe ka aljanna ko ɗum woni miɗo wiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu haray mi salmini musiɓɓe meɗen tedduɓe wonan ɓen e oɗo radio meɗen laawol kisal ɓeɗo bandiraɓe men dariɓe kippani en fi oɗo noddandu telemma allahu subhanahu wa taala en toriki allahu subhanahu wa taala yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi haray en salmini musidal meɗen e julɓe ɓen kala kaɓe wawi wonirde e aduna on hiɗen wiyaɓe ahalan wa sahalan e nder ndeɗo e oɗo saayi e kunɗo tumbun e ndeɗo yewtere nde wonɗen e yewtude haray ko musidɗo moɗon mo jeyduɗon e muɗum ka noone wongol jiyaɗo ka diina e ka musidal woni on yewtude haray mi salmini on salminago islam ono mi fuɗɗorno haray en turki allahu subhanahu wa taala o kanko jogii moƴƴere yo allahu lanɗo on hokku en kala ko tawi hiɗen huli en turki allah yo dandu en yo allahu subhanahu wa taala on huuru en ko yaforta en on newnana en feere eltugol ne a ɓeeɗo geɗalɓe meɗen e diina islamu ka o tagi en ka asabu muɗum haray yewtere meɗen nden hannde ko dogata e muɗum yeru o ko saayi o jaɓi haray ko muññagol ngikku muññagol hoolora allahu subhanahu wa ta'ala haray musidɓe tedduɓe iɗon andi min ahsani akhlaqil muslim no jeeya ko ɓuri mawnude e jikku julɗo mo cuɗorta ɗum ko assabru wa ihtimalul adha fi zati llahi ta'ala ko muññagol wawa kadi ronditade si tawi woni lorrahum heeɓi yonti fi Allah ɗum noon haray e oɗo muññagol ko nangugol wonki kin e ko mettataki ko ɗum wiyete muññagol nangugol wonki kin e hoore ko tawi ɗum ɗo welata wonki ɓa en wi'ino nanen a'udhu billahi min sururi anfusina nangaki
ko tawi si a golli ko Allah yamirma a heɓoyay nafoore nden ɗo o haa yeeso nangaki yoki waɗu ɗum hay so welataki eyi nanga wonkiki kadi ki rondito tampere ko woni e muɗum ɓaaray no andi kañum nafoore mon nden no yeeso yani julɗo o kañum himo nanga wonki makko kin forsaki e waɗugol ngal ɗo dewal allahu subhanahu wa taala ɗofto Allah lisima wonki ki ñiiɓinaki ñiiɓande timmude few e dewal Allah ngal salo fes accutude wonki kin ki yaha faade e yeddugol allahu subhanahu wa taala haysi tawi woni golɗon yeddugol Allah ko ɗum wonki ki ɓuri faalede ma hara kanko wonɗo ɗum wadde ngal ɗo yeddungal oɗo yeddugol no newanimo waɗugol o salo pet o ronka jaɓude ɗum ɗo few o nanga wonkiki kadi e dow kala albalaw ko heɓata wonkiki o jogitoki si tawi woni balaw on jippiki hara o accali wonkiki ki ɗenƴo hara o jeɓali accutude hoore makko o hula o ɗenƴo sabu iɗon andi ey ulama o en no wi aljazau ala alfawaiti afatu aljazau ala alfawaiti afatu wa ala almutawaqi sakhafatun wasakhatu ala aqdari llahi mu'atabatun lillahi alwahidi alqahhari wa huwa fi kulli dhalika musta'inun bi dhikri llahi ta'ala ɗon andi ulama en no yewti ha laayi foy ɓe wi mana oɗo ey ɗen jagol si woni hunde yani ko ɗum ɗon noon woni ellaw tawgol kañum tigi tigi on ko tawi tum woni koddori e Allah on yani ɗum ɗo wona sabu ko taƴini onti ko ɗenjini onti ko kurukuru ni onti ɗum ɗo haray ko andanɗa hoorema ko tampingol hoore mum e hoore muyɗe ɗe andanɗa hoore ma ɗe yiltotako fi honɗum ɗum ɗo fo himo dowa wallitorde andudugol Allah ey yoɓira ɗum ɗo fof moƴƴereji e dewal ey o andita ko allahu subhanahu wa ta'ala fodi kon muññide ɓe ila e baraji molanaɗi e balaji molanaɗi e baraji tedduɗi o andita fodore Allah e kamba Allah ko allahu subhanahu wa ta'ala yewti fi ɓen tikkoɓe si tawi woni sifa ɗum ɗo yani o andita ɗum ɗo e lette molanaɗe wonɗe ɗum o andita kadi wonde anna aqdara llahi jariya wa anna qadahu ta'ala adlun wa anna hukmahu nafizun sabara al-abdu am jazaa ghayra annahu ma'a as-sabri al-ajru wa ma'a al-jazai al-wizru o andita koriyo tigi tigi koko Allah muyi kodduri Allah on ko feƴƴo ɗum goy o yiɗi o añi o andita kadi ñaawore Allah subhanahu wa ta'ala nde ko nunɗunde wona se hara ɗum ɗon joni waɗi ɓani eni hara joni ɗum ɗon ko ɓay naw ñaawore ɗen Allah ñaawal ɗo no nundiri ko ɗum si ɗum waɗi o andita tigi tigi ñaawore Allah nden ko nunɗunde ñaawore makko nden kadi ko waɗore neɗɗo o muññi o ronki muññade o sina tun haray ka nder muññagol himo jogii baraji ka nder ɗenƴagol waɗa ɗalab himo mari ko wiyete ko en toriki Allah yo dandu en bakkatu molanaɗo ulama en no yewti wana ibnul qayyim e yoga e salafu salih ɓe wi imanu ko wañama pecce ɗiɗi ɓe wi al imanu ko nisfani nisfun sabrun wa nisfun shukrun feccere goo ko muññagol feccere goo yetta allahu subhanahu wa ta'ala sabu hon ɗum si tawi woni on ti yettali allahu subhanahu wa ta'ala anditi nemaji ko Allah woni mo waɗande ko o wawata muññade o wawata heɓude ko wiyete halawatul iman e kadi kala mo yettali nemaji Allah ɗin hay goɗɗo goo waɗanimo o yettata haray oɗo o tindini e dulluɓe allahu subhanahu wa ta'ala waddani en aya ɗum
kanko la ayatin li kulli sabbarin sakurin ɗum ɗo ko ayeje ko dalilaji ko hollata wonande kala ɓen heewɓe muññaade yettanema Allah o muññaare musidɓe tedduɓe si en ƴeewi ɗum e noone no wonirɗen ɗo ni e kañum e imanu o muññaare e imanu wigol goɗɗo ko julɗo oɗo mo naati e islam on o heɓi ɗo imanu nayi wona pilasi ka hoore wonani ɗon ɓanndu ndun nayi ka hoore nden wonani ɗon ɓanndu ndun hiɗen geli en fof si woni hoore yittama harayi ala ko hetti e ɓanndu ndun ndu wawata nafude on yaafoto ɗum ɗo noon iɗon anndi en yewti wiɗen no senditi e pecce tati gogo on o muñño e dow farillaji Allah ɗin hara o yeebaali ɗi ko ɓooyi o ko ɓooyi o muñño kala no woniri e hoore farillaji ko Allah farli e hoore makko ko hara o yeebaali ɗi o muñño e dow piiji Allahu subhanahu wa ta'ala ɗi o harmidi ɗin hara o waɗɗitaaki ɗin ɗon o pottitooɗi o muñño e dow ñaawoji Allah ɗen e eɓɓore makko nden hara o tikkaali sabu ɗum ɗo o heɓa ko wiyete ɗalab o ɗeñƴo o mono min Allah waɗiri lanni min ko ni e ni ɗiɗo piiji tati o muñño e hoore majji ɗi fof majji farillaji Allah ɗi o muñño e hoore mum ɓaawata suɓaade ɗon anndi Allah yewtinoki en ɗum o wii wawata suɓaade nokkugo kadi o inni amlil insani ma tamanna est ce que neɗɗo heɓay ko faala ñawore Allah nden firtotako si Allah kadi gasi ñaawi ha ga ñaawi gasi ala na neɗɗo ɗon an yakuna lahul khiyaratu nde o suɓotoɗon e fiyake makko gasata si Allah ñaawi hunde nden o muñño e hoore ɗum kala timminɗo ɗeɗo pecce tati haray o timmini ko wiyete ko muñal o e nden si ɗum waɗi ɓa Allah kañum toñata o heɓay ko wiyete kon dakamme aduna o heɓay dakamme aduna e akhira e neema aduna e akhira o male kadi yani ko ɗum wiyeten o malire o gañota e majjiɗi ɗi kala aduna o akhara o si o wawi muññade ɗeɗo pecce tati o heɓay ko wiyete kon timmingol yimanagal o heɓa wa lazzatu dunya wal akhira wa na'imaha wal fawzu wal zafru fihima limaza o wi fi hon ɗum hewtata e ɗiɗo hayye goto sina e hoore o pon wiyeteɗo muññaare e hoore ngol laawol wiyetegol muññaare ko ɗon tun neɗɗo heɓata ɗiɗo a wata heɓde sina e hoore muññaare wono woniri noon hay e goto wawata hewtoyde ka aljanna si wona o rewa e hoore ka wiyeteɗo sirata e oɗo laawol o rewa e ɗon ɗon andi noggo Allah e wi en laawol sirate o ko wiyeteno ka meɗen kaafa sirate ala hay goto nato ka aljanna sina o rewa e ɗon kadi faame musidɓe tedduɓe fa inna rabbana ma as-sabirina Allahu taguɗo en o jooma meɗen kanko emo wondi e muññiɓɓen himo ko ɓen woni yiɓɓe makko ɓen kadi Allahu subhanahu wa ta'ala no yiɗi muññiɓɓen ballal makko ngal no wondi e neɗɗo muññiɗo ko ɗum waɗi o wi en fa inna nasra ma as-sabri ballal ngal koye wondude e muññiɓɓen woni Allahu subhanahu wa ta'ala wi en e ayeje hiɗen ara e muɗum ɗo seeɗa o wi aya arano o wala in sabartum wallahi si tawi woni o muññike e hoore koddoriyeji Allah ɗi o muññike e ɗoftare Allah nde huwugol ko o yamiri ko o muññike on salike e yeddugol Allah ngol ande ɗum ɗon ko ɗum woni ko ɓuri moƴƴande wonande ɓeɗo o muññiɓe kanko rahman taala o wi en e aya goo o wi hey mo gonon jawɓe jeyeede ka Allah muññe ɓeydo muññaare kadi jogodiron hulon Allahu subhanahu wa ta'ala yaama jo on malete si on waɗirini on malete nokkugo kanko subhanahu wa ta'ala o wi en wallinore yana maani wallitore
wallitore e fiiɗiɗo ɗen musibaji wonɗi on heɓude e ngal ɗo dewal e ko ɓe wiyata on e piiji ɗin fof wallitore ɗum ɗon honɗum muññagol juuɗon muññe tabiton e julde nde kanko subhanahu wa taala o hattal ɗon e aya goo e suratu nahal aya 190 o wi muñño annelaɗo o muñño an jaɓuɗo jeeyede ka Allah o muñño an oɗo julɗo muñño an jogiiɗo ka aɗo diina muñño muñal ma wonali sina faade Allah subhanahu wa taala kanko subhanahu wa taala o wi en e aya goo kadi e suratul luqman ɗon anndi oya ka wonno waajade ɓiɗɗo mum on e shaykh luqman o wimo wasbir ala ma asabak inna zalika min azmi l umur muññoye ɗiɗo fiyakuji e probléme ji ko hawrata e mum ɗum ɗo muññagol hara ɗen jaaki e ɗum ɗo ha wona sabu haray musidɓe tedduɓe no woodi e do'ayɓe ma yalta fep e diina kan sabu ɓe heeɓi albalaw haray muññagol noon e ɗiɗo fiyakuji ɗum ko jeeya ɗum e piiji fellitaɗi ɗi ɗum ko fiyakuji tedduɗi sattuɗi ɗin ni subhanahu wa taala wiyen e yaya goo muññe weltinirɓen wonɓe muññade ɓen ɓe andanɗa hoorema si heeɓiɓe ko wiyete musiba kala probléme ko heeɓiɓe nawnare ɓillare mayde kala ko heeɓiɓe ɓe muññata haray si ɓe hattata e muññagol ngol ɗum tum ɓe watta e ɗon e inna lillahi wa inna ilayhi raji'un e jokkintina sifa ɗiɗo kongude minen nde ko Allah tagi men himo andi fiya men kamakko toon kadi men rutoto Allah subhanahu wa taala wi ɓeeɗo no woodani ɓe warjaari yimmorde joomi maɓɓe e yurmede Allah o yoɓay ɓe Allah waɗanay ɓe ko wiyete kon récompense moolanaɗo sabu ɗum ɗo eyi e hoore ɗum o okka ɓe yurmede makko nde o okka ɓe yurmede makko e welaye makko o ɓeeɗo o waɗi ta'kidu woni a sikkay ɓeeɗo ko ɓe woni feewɓen wa ulaika humul muhtadun subhanahu wa taala jokkiti o wi en si tawi tun woni menen ɓeeɗo men yoɓay men récompense ay ɓe muññiɓe joddi maɓɓe ndin ko ɓuri tiiɗude ko ɓuri moƴƴude ko ɓe golli ko e ɗum kadi oɗo aya ari e suratu nahal aya 96 kanko subhanahu wa taala o hattal ɗon o wi en e aya goo kadi wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun mo yewta fi bani israila en o wi ɓeeɗo wallahi eyi min waɗi e maɓɓe hooreɓe ɓe no feewira e fiyakuji amen tumande ɓe muññino ɓe muññi ɓe tampina ɓe muññi ɓaawo ɓe muññike min waɗi ɓe oɗo récompense fii honnum ɓe laatinoke e ayeji amen ɗen ko ɓe hooliɓe tawi ɓe jaɓi ɗum hiɓe hooli ko heɓi ɓe kon ko immorde Allah ko heɓali ɓe kon ko Allah woni mu yaali yo heɓuɓe ɗiɗo probléme ji e ɗi tampereji e o koro kara ɗo fof e koko nanete ñande wo ñande ɗo e herokine e koro kara ɗum ɗo fof si tawi no wonino Allahu subhanahu wa ta'ala e no hoolano o haana hoolirede noon fiyakuji ɗin no fewtina e makko ɓa ko kanko tun woni ko gaynata doole goɗɗo wawata gaynude si tawino ɗum ɗo no tabita e mum ɓurayno wigol min eɓɓi ɗum ɗo min waɗiri ɗum ɗo min wattiri ɗum ɗo e ngal si nduɗo hendu ari min heɓa e feere mayru ma ndu lorrata maɗo si dan ɗo ndiyan ari ma si ndiɗo leydi dimbike kono on andi ko accutugol ka weli fii ka weliyade ɗon rewa ka ɓuri sattude e ka ɓuri mettude yaade Allah subhanahu wa ta'ala wi innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghayri hisab Allah subhanahu wa ta'ala on o yoɓay ɓe muññiɓe joddiji maɓɓe ɗin harawri wona ala e kontede musidɓe tedduɓe hiɗon geli nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe yewti en ko wonno neɗɗo wawata muñirde kamɓe kadi tagaɗo fou arɗo ka hoore leydi ɗo ko heɓuɗa ɗo a taw haray nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam
on ɗon sifa on fiyaake ɗo rewino e makko kanko subhanahu wa ta'ala kanko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ko ɗum waɗi so a janngi a ƴeewi e siiraaji makko ɗi haray welante fi haa feƴƴiti. iɗon anndi kanko allahu subhanahu wa ta'ala himo wiyen ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. aya temedere e capanɗe joyi suratu bagara o wi mi jarriboray on mamin jarribor on piiji goɗɗum bi shay'in goɗɗum ila e wulugol heɓi e heege heɓi e ustagol ɗuytorede ka jawle e ka wonkiiji e ka ndimɗe kono o wi weltinirɓe muññiɓe e ɗiɗo fof ɓe anditi ɗum ɗo ko immorde allahu subhanahu wa ta'ala ɓe ɗofti allahu subhanahu wa ta'ala o yoɓay ɓe ɗum ɗo ko alda wo e joddi ko alda e kontugol joddi ndi ɓe hendoto ndi. allahu subhanahu wa ta'ala ɗiɗo tampereji ɗi o wi o jarribora hen ɗo himo waɗani en misal ka ƴettendi wonde manna kori o ɓurɗoma moƴƴude tampinanoma lorrama o muññi ɓurɗoma moƴƴude rewino e sifa ɗiɗo tampereji. e saayi goo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wano andirɗen ɗum kasira geɗal maɓɓe goo nelannoɓe tawi ɓiɗɗo makko no e timmugol ɓawonti hewti yottini kon ɗum nelaaɗo maako no ɓe wi yahu yottina e makko salminago yeetoɗamo inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata kullu shay'in indahu bi ajalin musamman faltasbir wal tahtasib. yaw wiyamo mi torike mo yo faamo allahu subhanahu wa ta'ala on ko kanko jeyi ko okki ko kanko yani okki ko ko kanko jeyi ko o ƴettiti ko kanko okki ko okkuno ko kala huunde nden ka makko no mari lajal haa ka yaata yo muñño. ɗum ɗo hollima enele an kadi sa heeɓi sifa ɗum wona teetu nder boobo ɗi ma sifa ɗiɗo piiji ɓurɗoma moƴƴude rewino e sifa ɗum ɗo haray a heɓay feere ko honno wawata e yani muññorde. e kadi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam addani en misal ɓurɗo laaɓude e ɓurɗo kadi ɓangude ɓe maaki kala on jarriboraɗo ƴettitede gite mum ɗen ɗo mana o wona ɗo ha o wuma allahu subhanahu wa ta'ala o wi si o nelaaɗo maaki si o muññike fa sabara o muññi allah ƴette gite makko ɗe o muñño mana o wona bunɗo kono o muñño. allah wi nelaaɗo maaki allah rontinanaymo ɗe ɗo gite makko gite ɗiɗi lontiniraymo sabu ɗe ɗo gite makko ko ɗe ƴettita kon aljanna allah okkaymo aljanna e batte ko ɗe ɗo gite makko iwi ko. se ndaari hadise on ka sahihul bukhari himo tonde haray hiɗo gandi kadi ey alkaramo allahu subhanahu wa ta'ala fodi moƴƴere wano nelaaɗo maaki o heɓay sifa ɗiɗo masiboji ɓe wi ko ɓuri mawnude jondini woni e mawnugol balbalawuji ɗin ko heɓata neɗɗo o si tawi tun allah no yiɗi neɗɗo o jarribotomo tawi allah no yiɗi neɗɗo o jarribotomo ko ɓuri moƴƴude ko ɓuri mawnude e joddiji ɗi ka ɓuri mawnude ɗon yani e sifa ɗiɗo jarrabuyeji no mana no jarrabuye o mawniri on timuñi o ko noon joddini ɓurata e mawnirde. haray noon musidɓe tedduɓe ɗiɗo misalji no heewi ga moƴƴa sahaba en nelaaɓe addinoɓe nelaaɗo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam fof e bino saɗi jarrabuyeji ɓe arino noddugol yimɓe makko ɓe sorta ɓe ko adi ɗen sifade ɗo fof ɓe piiɓe ɓe fiɗi ɓe kaaje ɓe barmini ɓe kono kon ɗum wonno jaabawol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓa tawi rabbu samawati on tigi woni ko tikkani ɓeeɗo e sabu ko ɓe waɗi ɗo o immini malaikaji makko ɗi ronkata ɗi kanko allahu subhanahu wa ta'ala yehe lando ɗon mo kala ko faala waɗeɓe landoyemo kala ko faala yottanemo waɗeɓe kono ko on wonno jaabawol nelaaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam
ko allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun mi torkema Allah yaafo ɓe yimɓe am ɓe annda woni haray tagaɗo ko sifa ɗiɗo o wonata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hakkude maɓɓe Allah tigi seediti o wi innaka la ala khuluqin azimin an ko en jikku moƴƴo wonta allahu subhanahu wa taala wi en wama yantigu anil hawa o wolaali e mbeɗeɗe muɗum mana wona wonnoɗo ɗaɓɓude sifa ko wona ɗaɓɓede joni kono oɗo o sendino hakkude sahaba e makko oɓɓe go wi nde sendore ɗo ndeɗo fandaka e mere fi Allah e fi nelaɗo makko ndeɗo sendore nde fewa safa yani ɗum ɗo hewtto e nelaɗo kono ko onnugo jaabino mi torkema Allah yo allahu subhanahu wa taala yaafoɓe sabu honɗum yo Allah yurme ahi an nabi allahi Musa o jarribama ɓuri ɗum ɗo kono o muññi haray tagaɗo on kañum koni wata eyi onti muñño hoolora allahu subhanahu wa taala o muñño o hoolora allahu subhanahu wa taala allahu subhanahu wa taala wi en wama lana alla natawakkala ala Allah ko fiyon ɗum waɗi en hoolorta Allah muññoɗen o fewni en e laawi meɗen ɗiɗi fof kala ko annduɗa hiɗa ɓanta hunnduko ɗo ma hiɗa ɓanta juuɗe ɗo towna juuɗe uddita karama o ma wi'a yo Allah okke o jonninoma ɗum o jonninoma ɗum o tagu ɗum ɗo fof waɗanma taw o jonnuma ko ɗum waɗi o wi wonde manna ko onon men tagani dendanangal ko waɗi konka leydi ga fof o jonninoma ɗum o waɗi o préparino ɗo fi ka wuure o jonnima fof si o taguma pon ɗum haɗi hoolorogoɗo Allah subhanahu wa taala ha tawi ko o tagi kon fii meɗen haɗi en rewgol mo kanko taguɗo en o haray ɗum ko wattante ɗum yiili fota fota eyi ɓeɗo wiwnoɓe kamɓe wa malana allah na tawakkala ala llahi wa gad hadana subulana ɓe wi ɓe watti ɗon honɗum ko fiyon ɗum hatta men hoolora Allah o fewni men e laawi amen ɗiɗi fof majji ɓe wi wala nasbiranna menen men muññoto min tabitay min muñño ala ma azaytumuna e ɗiɗo lorraji ɗi o heɓayɗi men min muññoto e majji ɗi fof min muññoto e kala lorra ɗum ko heɓi men ɗo min anda ɗum ɗo kono yo armoɗi ha tawa tagaɗo o si lorra ɗum heɓi yonti o ɗanotako ko wigol ko kawtal ko siɗɗo an ɗo ko baba goto ɓen ko kahoɗo ka amen to ɗum ɗo yeehi ha musidɓe tedduɓe waɗi joni no woodi katinorɓe si yalti ka muɗum ɓe ala yiltitorde ton enna yeeyo menen mo yeehi heeɓi jawdi yiltitotako ton ma ɗum simi naɓi toon pay koye ɓe maayay ma simi naɓiɓe toon ɓe nawnay ma toon yimɓe no toon jogiiɓe ayn wallahi ɗum ɗo fof ko angal tabutugol e hoolorgol oɗo allahu subhanahu wa ta'ala andita ko heɓuma fof ko immorde e makko kanko subhanahu wa ta'ala tentini musidɓe tedduɓe on yaafoto e oɗo faade aduna e angal ndeɗo o muññaare waɗi enen ɓe haalayɓe kaaɗo haala haa tawi fayda kam meɗen joni ko golle koɗo tun woni ko golleten ko ɗum waɗi haray metti fi ha feƴƴiti kon ɗum woni ɗum koye layona e golle ɗe tawata e sa yehi leydi fof leydi wona enen wonɓe ɗo hiɗen anndi ɗen golle ɗe yatta enen hiɗen darti hiɗen dari hiɗen golla kamen citoyen ɓe nokkeli ɗi gollata ɗum haray no woodi ko golla ɗum ɗon ko golle kelɗuɗe kamɓe ɓe gollata ila e wonugol yimɓe janngoɓe tawaɓe ka laamu wonuɓe ka mum sen calculi ko yimɓe jeɗo enen tigi wonɗen wallitade yalta yaara e ɗiɗo laawi laawol kisal ko laawol ma yaha tun yalta tun yaha no wayi tun wasita yara wallahi ko yiite woni ka meɗen ko si yiite naati e ɓurure kono yirata noon ko wuuri ko on toon ko noon dogirde kono won fof won dogude yalta tawi noon moƴƴereji e nguureji wonɗi ɗin toon hiɗen tori Allah yo jeytin en ɗi
tanjinaaki ɗum ɗon waaway newodade pay koye jaɓata duumade e janngugol ngol sabu angal muññaare mawɓe ɓen wawata heɓindade koye ɗo pay koye sabu angal muññaare ko oɗa heɓi tun min kadi oɗo yo heɓu ma min kadi yomi heɓu oɗa yehi min kadi yo oɗo yahu oɗa darniɗa min kadi oɗo darnu hara noon piiji ɗin allahu subhanahu wa ta'ala wona noon o tagiri tagu makko ngun o wi kanko tigi wa rafa'a ba'duhum fawqa ba'din darajat min waɗi woɓɓe dow hoɓɓe ka darajaji fof fotata fof heɓidata fof wasidata fof nawnidata haray ko nde ɗo muññiyaare waweten wadde yani ko tabiti ɓurten suusinde yimɓe meɗen ɓe muññagol e koddoriyeji Allah ɗin andita ko heɓuma kon laataki no woope ko woopuma kon hari laataki no heɓe on ti no wawi yahude no wawi wadde aventure no wawi yaltude kono o yaltira e laawi yaltirte ɗin harana yaltugol yaha tun noone no yaltiri o min joni ha wiya ko imma nanemi maayi mami hewtoyi kam yata ɗon tawa na hunde ko yowiti e alhaaliji fi seteyagal on ti jogii ko ɗum woni newnanede yahu wona piiji ɗin fof ɗum noon ɓeeɗo kañum ko wiwno ko wa alallahi menen ko faade Allah ɓe andintini ɓe wi falyatawakkal yo hoolor yo jogito almutawakkiluna hoolorooɓe ɓen haray ɗum ɗo koko wattante yiile hoore sooɓe muññagol ngol e rewgol allahu subhanahu wa taala tabita hoolora mo kanko allahu subhanahu wa taala ko ɗum ɗo tun wallitoto si en yiltitike en taway e nder darsu meɗen o en wiyay yani assabru ma assalati yu'inuka ayyuha almuslim ala taamuli ma'a masakili alhayati wa nawaibiha qala rabbuna jalla wa ala ya ayyuha alladhina amanu ista'inu bis-sabri was-sala inna allaha ma'a as-sabirin musidɓe tedduɓe muññagol meeɗa ngol an oɗo julɗo e dow julde nde ɗum ɗon no wallitoma e gollidirgol e ɗiɗo muskilaji gurdal eɗon andi si sattino ha ma muskilaji ɗin duuɗi nelaɗo no hewno wiide Jibril fawtiniri en julde nde noddini taw juule heɓen sakina on ɗon kene e ɗiɗo lontodiray ɗi alhaaliji aduna ko ɗum watti Allah wiyen yo aya ɗo wallitore muñal e julde sabu Allah no wondi e muññiɓe ɓe o wi ya faamu musidɗo tedduɗo julde nde ko awnun laka ala taati rabbik wa ala taysiri wa qada'i jami'i hawaijika adduniyawiya wal ukhrawiya ɗum ɗo ko ballal tabutugol e julde nde yaha musidɓe tedduɓe nde ɗo julde ko nde ɗo wawete wallitade e dow ɗoftade joomima e yahugol e ɗiɗo ñaworeji telemma e haajuji ma aduna yankoji ɗin e akhira yankoji ɗin kono ɗum ɗo yaha tawa julɗo tawɗo e yurmede allahu subhanahu wa ta'ala nelaɗo maki nde ɗo julde ko nde adete landede e golle maɗen fo kono musidɓe tedduɓe ko kombiyende million e hoore oɗo aduna woni juulude tawa fatiha mum sella kombiyende million e aduna on woni juulude ila ɗo haa ka ala ka annduɗa julɗo no woodi tawa fatiha on sella ma ɗum ko ɓuri hewde kon tawa nde ɗo julde si a ari a tawi musidɗo ma julɗo wono juula a wata tun hewtude fi on wagutu fewndiɗo ɗon ko on fewndi naata tawtama e julde nden sina hara ko a annduɗo sariya on fi on ɗum tumago ara e juulugol wana futuro tawa kanko ko fana woni julde fewndo on say moɓidira fof juula nokku gotu ma wondude ko Allah wi inna salata kanat ala almuminina kitaban mawqutan donc andi tawi noon ko nde ɗo julde wawete wallitade e haaliji ma e tampereji aduna o akhira o e yondinorgol ko Allah sendi ko yondinora ko Allah sendi ko wal qana'atu bima qasama rabbuna laka
yondinora ko Allah hokkuma ko hara tabita ɗon ko Allah jonnuma kon jaɓa ɗum weltora kadi ko Allahu lando ñaawi kon kodduriyeji makko ɗin weltoraɗi ɗum ɗo wallete alhaaliji ma ɗin fof e kala ko lonti e maɗa e mortale e mortaleruji e mortanduji e alhaaliji yani e ko wiyete glissande ko fottata e mum e oɗo aduna sa waɗiri ɗum ɗoni e muññoɗa kadi weltora konko o sendamma si a muññori a weltori ko o sendi o jonnuma ko wallitotoma e nde tampere aduna sabu haray mi sifano ñaameteji no woodi temeɗɗe allahu rahman taala e moƴƴere makko e yurmede makko himo waɗi si goɗɗo woni ha o weelama tawi o weelama tigi emo hatonjini e ñaamete ko darnatamo gurdan ɗan kala ñaamete mo heeɓi fewn ɗon tawi no weeli ka hunduko makko ha o ñaamay tum si goɗɗo yehi ha o ronki o ŋuŋi kala daɗɗuɗi kaw heɓi ma hay ko heɓali daɗɗuɗi kaw heɓi wo feƴƴa e o waaloɗano hay koye hoore honnunde no gaɗmari wo feƴƴa e o waaloɗano amma noon simo haari tawi ko honɗo suɓude ñaamete min ko ñaamete mi yeeyata o aray o tawa ñaamete wona wureje 15 nogay no jippina noneji ñaamete no jooɗi ha bife on no heewi tew o haylo ha o daro e nene ko ɗum ɗo tummarɗo ñaamete ko wona noon kadi goɗɗo mo tawi oɗo gonga o ronka o hay weƴƴitanɗamo dibaji hara ko dibaji weƴƴitanɗamo ara innaki danki no waɗiri ni ɗo no wattiri ni fi on ɗum o ronka oɗa kadi weelaka tawi noon si a yondinori ko Allahu lanɗo sendi okkuma a fowtoto e ɗiɗo tampereji aduna ɓernde nden kadi foofay ɓanndu ndum fowfa hakkille ɗen fowta ɓernde nden fowto hakkille ɗen fowto ɓanndu ndum fowto sabu harayɗa anndi la rahata li anna la rahata fi dunya bi gayri qalbin mutaalliqin billahi ta'ala fowtere ala e aduna oɗo fes sina hara ko nden ɓernde tawde hinde mari ko wiyete kon connexion jokkodiral alaga timmuɗo hakkunde mayre allahu subhanahu wa taala koye ɗum a yiyay ɗo neɗɗo tawa piiji ɗin fof no newanimo ɗo emo jogii ko tawata hiɗa jiɓi sa hewta e on martaba tawa o ɗanotako o hewtataka makko imo soñji fi on ɗum alaga ɓernde nde nge Allah alda Allah no jetti miskinagal ngal waɗi ka tumbere guite makko ɗo ɗi milliard ji ɗi koreji ko mari fof o ɗanotako e ɓernde nde andanɗa hoorema hinde jooño nde yiltito ka Allah si tawi suno ari nde yetta allahu subhanahu wa taala si nde weltike nde rutto faade allahu subhanahu wa taala si nde waɗi bakkatu ko nde ɗo ɓernde tum mari ko oɗo neɗɗo tum wawata fowtade gogo on wiwɗen fowtere aɗa e oɗo aduna sina e wondugol e ɓernde tawde no mari connexion alaga hinde jogodiri allahu subhanahu wa taala fota e ɓe nden ɓernde nde andanɗa hoorema hinde yiltito ka Allah si tawi woni suno wari hinde yetta Allah si nde weltike hinde rutto faade Allah si nde waɗi bakkatu hinde yetta allahu subhanahu wa ta'ala e dow alhaaliji ɗiɗi fof kala alhaali tawɗo ɓuri haray kañum juwata ɗum koɗo yettu ɗum e Allah koko wiyete muñal ko gikku mo andanɗa hoorema hino sifitora ɗum julɗo fi yo heɓu honɗum fi yo heɓu o malire ballal allahu subhanahu wa ta'ala e giggol Allah e peewal fewugol tawa ngal ɗon peewal ko immorde e allahu subhanahu wa ta'ala wona honɗum wona e jetta ɗo toɓɓe 4 ma 5 ma 6 ko honno wawata heɓirde ngal ɗon nden ɗon muññare muñal ngal nafooreji ɗin e jetta e toɓɓe 9 fi fawaidu sobri faidaji ɗi heɓeten ɗin e muñal masallahu e no gasasi en gayni ɗum ndaren si tawi woni tan on no heddi awasina ɗum hattinen ɗon gogo on si tawi neɗɗo woni muññiɗo ɗum wonanaymo dalil
e imanagal makko ngal e moƴƴugol islam makko o ɗum woni goo si neɗɗo woni muññiiɗo ɗum ɗo runinaymo mana okkaymo peewal o heɓa ɓernde nde anndanɗa hoore ma ko nden ɗon tun hisata ka allahu subhanahu wa taala illa man ata allah bi galbin salimin ɗum ɗo kadi rimanamo mana heɓa toon ndimɗe giggol Allah si feƴƴi ɗon yimɓe ɓe fof yiɗam si Allah olan ɗon yiɗimo ɓe yirimo si waɗi ɗon jikkuji anna on fof yiɗamo yimɓe ɓen fof yiɗamo si ɗum ɗo waɗi nayi on o heɓa noon sabu ɗum ɗo o heɓa newnanede ka hoore leydi ɗo tawa piiji ɗin fof no newanimo ko faala o waɗay piiji ɗin fof no e juuɗe makko fi sabu Allah fof andi o ko Allah hoolori joyi on o malire ka aduna ɗo ɗen heɓgol aljanna si o maayi e daɗugol ngeeɗo yiite o malire ɗum ɗo wonde ñande o maayi emo wodanimo aljanna ko daɗo o yiite o heɓa ko wiyete kon ndeɗo maande wonde takkodirgol e Allah no wondi e muññiɓe ɓe o heɓa ko wiyete kon ka toɓɓere jeeɗiɗaɓere nde hoolagol e ndeɗo ɗenƴere moolanande ñande dargal o heɓa al amnu min al faza'i l akbari yawma al qiyamati hoolare ñande ndeɗo ɗenƴere moolanande ñande dargal ko noon haray mo jogii ko Allah sifani en ɗon sifaji ɓe yimɓe ha o terminira toujours aya on wonde manna ko la khawfun alayhim wala hum yahzanun eyi o heɓa ko feeñi ko wiyete kon gorko yaagal hara na wigol ɗum ko gorko o hisa si kisal haqiqayankewal ngal toɓɓere jeena e ɓire nden o heɓa yurmede Allah e barki Allah ki Allah subhanahu wa ta'ala yewti en ki himo wondi kanko rahman ta'ala e muññiɓe ɓe o heɓa ɗum ɗo si en daari ɗo wona mbaadi muññiɓe ɓe haray ɓeeɗo kamɓe kon woni mbaadi maɓɓe ƴetten ɗon toɓɓe seeɗa inchallahu darnen yewtere nden ɗo fi ngal ɗo dambugal meɗen oɗo darsu meɗen ɗo hannde ko nanngugol kiiɗo wonki e hawjugol e wiigol kañum munasabaji fi aduna on koye heɓo tun e mudda hun gokkunni ɗum noon no heɓori wo oɗo kañum neɗɗo haray o aano e nanngugol wonki ki kadi e ɗenjagol e hulugol si tawi woni masibo jippike e heɓugol ko mettata ɗum si jippike e rontodira ɗi aduna ɗi si lontike ɗum ɗo waɗi hande ɗum ɗo watti janngo tawa kanko neɗɗo mbaadi makko ndi suura makko on ko honɗum nannguɗo won kiki ɗenjota ko sabu ɗum ɗon kanko neɗɗo haray ko on nannguɗo won kiki kadi e tikkugol eyi yeeso ɗiɗo piiji waɗayɗi ha eyi wonki kin ɗenƴoki hula haray kanko emo nangi wonki makko kin o waɗat o jaɓata wonki kin yaha e ɗum ɗo kanko neɗɗo haray ko o nanguɗo wonki kin e duñagol ɓaawo mbeleɗe makko ɗen tun emo nangi wonki kin e duñagol jokkugol ɓaawo mbeleɗe mum ɗen duñagol ɓaawo mbeleɗe ɗum mum ɗen tun eɗon anndi allahu lanɗo no yewti en ɗum ko laaɓi poy ko o wi ko wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa haray mo sali ɗum ɗon few o wi kalannode on eɗon anndi o yewtuno en ɗon ha o wi ay siforɓe ɗiɗo fa innal jannata hiya al mawa ɓeɗo ko aljanna on ruttorde maɓɓe ko ɗo woni werde maɓɓe ko ɗo woni ko ɓe wernoyte ko allahu subhanahu wa taala ɗum noon haray kadi ko nanguɗo won kikin e ronditagol tampereji e golleji sattuɗi e muusendiji wonande ka wonki e ka ɓandu e piiji ɗin fof fi on ɗum mo anndi allahu subhanahu wa taala farlu arsike makko on tagi fof si o ari ɗo ko anko ko o wonanimo ko waɗugol sabu on so heɓi himo welti ha feƴƴiti so heɓali wala ɗenjade ha nana ɗo tun kaari waɗi crise cardiaque ko walike maayi haray ɗum ɗo fof no waɗa sabu si tawi woni hara on tigi muññike e ɗiɗo moƴƴereji o heɓay ka aduna o e ka akhira o
iɗon anndi Allah no yewti en fii ngal ɗo muñal ko fawi e 80 e ko fawi e nokkeeli e ayeje ka qur'ana makko tedduɗo. ɗum noon haray musidɓe tedduɓe wona fuɗɗornoɗen noon yewtere nden ko siɗɗo moɗon yiɗuɗo wona o si tawi hara ko jogiiɗo matériel ji ma gandal towgal fii muɗum ɓay tun haray islamu kañum no jaɓi neɗɗo mo tawata na jogiiɗo martaba gandal haa yo yewtu e si tawi woni o falji ko immorde makko kanko yewtuɗo on kala faljere wonde ga haray ko faljere nden ko immorde e amen si tawi woni hara woni ko hawrita e goonga ko immorde allahu subhanahu wa taala e nelaaɗo makko on immorde ka deftere makko e ka sunna nelaaɗo makko miɗo tori on jogitagol nde yewtere ɗo kala ko tawɗon on heeɓi fayida e muɗum ko ɓuri e moƴƴude e muɗum faljereji ɗi wona wirden noon accen ɗon wurten yo allahu subhanahu wa taala on e hawto en ka aljannaji makko haray miɗo wowna beruko ko nanɗon ɗo miɗo tori allah yo yaafo en o yaafo kala julɓe ɓe fof yo allahu hunto haajuji meɗen ɗiɗi fof majji yo allahu dandu en ey ala emi wawata haray hiɗen hattina ɗo nde yewtere meɗen ɗo hannde haray wona wirnoɗen noon ko siɗɗo moɗon wiyeteɗo ishaqa aboubacar ay mo mamoun timbo wonɗo fewon ɗo New York City haray miɗo salmina en kala ko wawɗen wonirde e anna on en torki allahu yo allahu subhanahu wa taala taɓintin e kaɗo diina meɗen e kadi yo allahu subhanahu wa taala wawnu en wawtade ɓeygureji meɗen ndin allah dandu en kefera ko funtude e meɗen ko kanko woni wawɗo ko kanko woni jogiiɗo aray miɗo daro ɗo mi wiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.